Amen. Semana cuma happy loya chulo sumaima no tara au mai ne piapi ele sungalem si ore tatu salinga ning ne piapi seton poilo to poselilo irma wanga wo tatu mayai ia mujatu pene ne piapi. Amen. Amen. Ya eu te to patalo patu ele pa ia tatu matanga ia susunga pa pengaina so rotu e mai so to tua so songa so ina mo to tua ja kono mo to tua e mi ia ia tua ne pia ya o te pataro pa po i se te tasi o na ne to mo pata to ma pu to ne pia pi ya e no ma watu lo songa ya pe e lo se mai ka po yo ne to bine ya ai utato mai the tasi tato no more tua podara ore ma tanga podari more Ekalesia ya e no reina ai se mo tua o chamana tu po le piapi o chamana tu ya motu pa mo silapia tato ma tanga ya le anga man pa mo ore nei soundinga. Amen. Ya 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 wa e manino mai atu se tala mo. Amen. O te ma se tala pa longo ai atu se sia oi a si dia lo su mai ne pia pi ya wa e manino tato ma tanga ya le ma wa ango tato pa mo e no ni me ta o la bo pa tino le pia pi nei mo o re o singo te mai ngai va o le pai pe au songa ya a pelu i po ti pule ya Mari Ekalesia a Howick. Amen. Worship center in Howick. Amen. Ya le mo wala na ya mala mai ka to rono lua o le pia pi pole ne e o mai alo ia le Ekalesia ne Howick i lalo o le pa malu o le worship center worldwide. Amen. E te taula mo na isi pa malu e pa pe na ona ngandu e ai no songa as wala songa ya pe ia lo e pa malu e lo pili na to ia pa malu lo worship center ia o le na o le a avea ia pa malu e pa pe na ona ngandu e amen. Ia ina ia mala malama tato ile tu lango tato pa mo le dia. Amen. Because I have some of the English speaker. My speech are all in Tamil, so it's good. And my PowerPoint, some of the notes are in English, because sometimes I speak, you confused and make you more confused. The notes, you see the notes, and I ask the Holy Spirit of the Lord who will place and in your heart and explain more about it. And the only thing you want to know, we are here, the official launching of the worship center are here in Howick. Aaron is senior pastor of Korean CLF here in Auckland. Also my own man, he's the one. He's the manager of the Howick photography
here in New Zealand o la tau na o nga mo ria e vai e o le ufa o la e fai ia ia o ka le o no ya just for yeah so I join in their photograph every Monday. Le ala o wa ile mea o le tapu e ngā fuiwata ile ia au ki nani ato ia le ala o ina ia ina ia ka fai le tua o e ma waka ia le fa ngai mo li ia me umala ia le ala o sa mi ia ka au palangi ia au nie fiafi o le aka ko fa so o le man tatu au tu o fa au ala ia o la o speech ile yaso the theme of my speech o lo mau ele tu sia isai wa o manatu ele o manatu ia o wala ele o wala ia wa ona motu le pa o ilo ia o lo wingo le nga a pelo I fought for me ia no fa na utai tu lufi moni uma sepola tem e wai ia se uso ma le uso se tina ia o lo tama a pelo I fupo ia o non fai palang ia o te fa tai le tu wai ia I le uso lo tama nei e to tasi ia le uso o se tama e ala e yo ai e o lo alala mai I le pitu tua e se pats ia o tina ia o timele ia mele sa inele fundi pule ia o solo ufi malolo me tuai ma vai ia o le ma te fa tasi ma uso o si tina ia sola tula ile iso torua ua ingoa ma tai iso torua ia taula papa pe ia o faka e po swafara iso toru ai le fa swafa a o le swafo iso le o fa swafara na tama o le stiutu isala lua ia o tu mai ava taisi o mariu o ia o fai na a siona tina o faf tai o apu mai le nu o vai sa o maliu lo tina maliu lo tama o maliu le tama o tolu ai toi o siona tina o ia le o lo avea ma inja sesa o le mate Ekalesia ia o lala ia masi mafan auna to lima sia mafan now ia o lo mato no funi nei ia o se o fine na le fto fa o me le stay nani ia ilona post grad ia vi ina hala vai fo ia ili na mata mai la o malanga ile no o il mato no I source tolo e fakasa e uti te yo no watu malanga ale po FC ile tasiva twalvo ia sa watu ai o le uli ia mai la to ia o lo wala ia to uma sa watu navite ia la uma ko ia ula vale la ina aso o fa ina lo ile kalwono o te watu ile kalwono ile FC o lo ia o ta vale materia o ta vale materia la sa ia sona so sani ilo olanga o le tau sanga tasiva o kalwono ile parfit ona fa ma vai le o ta vale ta wave mai ele apostolo ta o ta ona ila o William ma foi uma le ta sanga na uma la brixamo o nga rue na lo tenia mina o ia le o lo onga le onga le afape o lo I nei o nga rue ilalo I le pharmacy o to e liu mai ia pia le o FC o nga rue le ile au siva o ta o ketching sava ai e sunga ia lui ponfasi o ia ai o ngale te o sa moa
Matu wolo matu malanga iwa wha i Amerika. Ina matu outreach. O ira le tau sanga te si iwa walu iwa le kiampa le wives. Malau ngai yafi na invite le yamu kuma le po. Na fumo mai la ia le po na is. Fai mai oro ia tangata e no ia apel su mai. Yo la tu loa teni na fai mai o le upa. Yo word of prophecy. Fai mai e ia yes o le a o fa o nga ina ko. O le a o wala au o e te look after se flock. Ia o ngā o mō whapea o ia i se mea ai. Ia ai. Ke iu. Ane, loka mako whau. Ia ai ke iu alu pa ia. Ia. Whasolo apula ia. Sau. Desi upu. O mai ai ia kangaka. O mai ai upu kangaka. O mai ai whai mai ia e whaamaru. Losi, ia, sawai upu ia whapiaru, ai te ua, manatu loa ia apostolo William, o le a vaelua ia East, South, North, o le ministry a le Waifsi, o na ungaruele lalo le sunga ia, touta o le East, o mātou lea ma le susunga ia ue whawo, ia, teni nāna mātou ngā lue le sunga ia moi whawo, ia tapu ia la tua ia so to bo ia la to fau los no la ia afta ile tua ile ta sanga ya ma ko au ke la ku le ba si e pe ora o ni ia ia sau no fa tu no la o mai to sanga i no no mai ia pa lami ia matoa o mai elo ima masunga ia le uli sa Faatuina ona amat o ina lea e amatai la onga lea ale iwa fitu ale oima ia o ina la no ia no ola ia la malanga i te siva valwo se o te siva i fi ola ia o tangata nei sa matonga lue ia ia sikulona ia masunga ia wana o le uli, to ai filo ia masio matos sister Nerissa ia o nasa matonga lu ai o umara ngā ngai le wife si ya siva ia fitu a vea uma se tai o mato sa ku ia male au siva male school ministry ma ngā ai maro uso ia matai i kasi au wa ya mo se pati mo le ya matai ya pati sava vali mai le valu ono i le iwa fitu a uma matom ma ke o tua sava vali fa sala ma to i le lu uma nga mea o la visio tilafe mai sole ke alu e ngau wai ST alo fe alua ia ele se pei o fa ku so ki a pa wala ngā e pei kula se kumi uma pero ia o nga mea ale e se manga mai se le ale o se ven fa ku so ki la pa yo o ke se me la e ui le la a o ma na va na me tua o le to sanga iwa fitu mato mu umala ma la apostolo fatu ele Ekalesia le mama taina ia o ina to uma ina mato ngā lua i leo wesi mato to e o fatasi uma leo wa ia ina paure se sema o le tua file ia Nerissa ua fat manu ina o sabe ia lela o ia lona li ia kale popo na o le o pai fi au Australia ia na mono fasolo atu le ia o ale rima lo i Samoa vai au mai ia le sunga ia o yo tafa o te natu la i le rima o lai tau sang fai u ia sunga ia le ui mai roi ina o male le rima o la tulo ma onga
Maia, ai mana o apostol, e whaatu se a onga, mission ngale al tātou tu, i le tau sanga e lua o tolu, ia, o i nā la le uto vai atu, i sa whaia onga i foi o le uli, ia, ai student coordinator, i le sunga ia e lia, o le temina e le i whai poi pono. Ia a lau ku ia le la, ia, temina sa o i ma, tau isto i mea le ia ma mea ia ma wai ma ia uma lole a onga i le lua whema te olu lua whema le wha o malama loe amri sa mo a vera misiona o le te au sanga le na uma i le ola o se utina o sa u whatu o ai karangoa mai e o i uso kinga abeto se fulu mo kupu sanga o nga lua le wa FCA le se le ale foi wa ko sa o ko nga lua le ngai no ale fa se fu kala le pei no fa nga lua fa ya awa ke po e fa mo ia o le no umara nga le sa mo ma fa mo o le umalanga mai nei au tilani o te alwe se la sa mo o vea mo ya kon ia mo nga lua i le ofisa man minsitu sama nga lua ma le sunga ia foi o sen mau o la tomi yang man we o malanga mai loi iu se le lua fu marfa ia manga lua lo le i mangele o nga lua i mangele a teni le o umang mana i ai tau ave lo la posto ma le sunga ia fa Pia, brown, ia, o mole malanga fa fia i lo, ia a mata i lo ia leuli i le tausanga i lua whamarima, se ia o ai i ngā awi tua, ia le nā, ia o mātou cell group, a mātou cell group ia pālea, ia uma pālea, aru pālea, e fi au, sau o tua fono, e sau no tua fono, uma tua fono, au pasi ngalo ia gen, ia ai te i o toyo o mai ia au, o te tiwa o te so. Ia, uma na ia onga, ia o na ia o onga na whai nei, ia mai o whai miro tōru, ma o polonga o wolofa iso tōru ai. Sa pai a o sa mo ai o mai amo ia e ai ale ni mo sei ia e o ai a o ia na mai mau ai nai fas pepana ia e ai de aso ia na mai le ele tu ia ta o te Faatuina se umala wa o na le tu o te ta milo e finalmente o le spiritual performing arts ia le na pasi ele uli pasi ele sunga apostolo ia ai tele foi talanga a tangata ina ua alu la o semina mo lua sufitu ai fa meka e fa pa e lo semina o le na fo fa we lo me tato o a speech le se yo bo ya a sufitu yo ta milo o ya America a mato no fola i classe o ta lo sufitu o la su mai ale atu lo pato talo ma la posto apre mo fe e te alo fa tu se lo fo e te alo fa tu se lo o fa tu ia ile ai on ia na e o isi e le ho au vale ile tu wa mai ile o ma ile o ia o fa tu le tu ia la o wa e o so how can start fa tu ya lo paise lo e uno ta o le ma fa e paise me o ke mo ele po e ma ia i o ai nga o ma tala no ro ya o e uli o fa pe ya le o vala o ke o ke na o e te a o le tu o le ma fa ya amata lo i si ma tu fale fa tu le tu o mai se fale o i Howick wa mai e le tu
ia ale area o paparangi ma mea whawhianga e anu malau spitinga e kusia so o kau paisi whamakala. E au o mai a ile so o lai uu akangaka ia ki. Ia au a lele. Kia le manu. Amen. Nga leo me pe anu amu pe la. Whakunga le. Bato ngā kua e loa, a mata ni mātou loto sa kisi o tō rua, ka noa pia le uri mātou o mai. Ia wa sau ngena, ia ai sau ro ma le whaama, ai loka, a maka, ai wha mele tō, se o, e le iloa lau loku i ngā, haru le ho, mai o ki wha whenga o leo, mako o mai loa i le ho ranga e whale, e susoko o kuma mātou, ia mako akuro i ngā rua susa ai complain a inga ia mako a susa o i ngā kou ia lea susa mua bua ma lea susa longa lua ma amikaira ia o ala ia o move ai loka ia mako o ese ma o mako mai i ai le pak le suma i o le uli ia ai loka voi ia o ese mai ngā ia o roi Howick le me whaaria ia moaka o le tana la papara o laku e whai mai this is the first time in history o le o iwhieta ua whai o se lo whai mai this place ngā mo me so yeah it's okay to eat by us anything under the chair whatever squeeze it we just praise the Lord Kamera para ke umai ia walwa ia wala yo sound le fani pa yo ai loka ko e fa ku le tu pe sa o mi le ko e ho loka ho o mai le fani ai aploi la samala sa ai sa vani mai e ke le yo se ho sa o mo me ma ko sa wa fa ku le ile parang ya fa he said Emma fine can we hire your home on Sunday by no but safari after my car al park wait did you see our hall downstairs no hall down masa wali mai ai makeo mai ole ku ai ole on makua o ia o minga le holo ia manager fai mai lolo makala kenge this is your blessing te pole kamaka kongo fa le aso anga male kulanga mai ma pepa usai fa mai kar para how long you ever okay put on one paper sanya ala que mais para mim I okay for I need that piece of paper o me foi eu para a isso aí ya loka ro ai ko manga o e se ma ko ya la o was aí a ya loka ro ya eu se ma ko Ekalesia fa ema o fa ma ko Ekalesia o mais eu o sa ele me até o o sa o noidoa para via fafi ia les kanalo mai ko o le ngoala mai do le likon nei ngona ko ko mai ko mela wa mai ho uala i ai ense onga e fisi ala ko where's Howick what about Howick si si ngara o kua I no le ense ia ma o manga ko fai sei mo ai mai ele tu ia mo suie le mo fai mo pe ile me ma ave i ole fani na ia cho ile ia